turabonekije mwese amahoro y'Imana bane namwe bari ku migabane yose y'isi. Ni jewe Nelson Kabura nkaba ntuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkaba ngarutse kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mana kuko we wamana natwe, watuzigamye ubana natwe ibihe byose. Nori ijambo ryawe tugira dusangire Mwami rigira ububasha ku bantu bose bumva, ku bantu bose baza kuryumviriza, ribagirire ikimazi kinini. Urakoze Mwami ko byose ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Twarabonye mu nyigisho za mbere ubumaro bushika bune bw'amaraso n'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Twarabonye ubwa mbere ko amaraso ya Yesu Kristo n'urupfu rw'iwe byadukuye mu isezerano rya kera bidushitsa mu isezerano risha, isezerano ryiza. Hanyuma twarabonye neza ko ubu akamaro gira kabiri ko bijya bimazi byose, haba ibimazi by'ukoswa, by'impongano, by'ibyaha, ibyo byose ko byakuweho bisubirirwa n'ikimazi kimwe cyatanzwe rimwe ku musaraba. Atari ibimazi baguma batanga ibihe byose, ariko ikimazi kimwe cya Yesu Kristo cy'umubiri wiwe nico cyatanzwe ku musaraba. Twarabonye kandi kamaro gira gatatu ingene amaraso ya Yesu ariyo yoza derere, kuko andikiye Abaheburayo yavuze ngo amaraso y'imfizi na y'intama ngo ntiyashobora gukuraho ibyaha, ariko kwari ugutwikira. Yesu nashimwe. Twarabonye kandi ingene Yesu yaturobye dukora mu isezerano rya kera adushikana mu isezerano risha. Uno munsi rero turabireho akandi kamaro k'urupfu n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Turagasoma mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca kabiri, turaraba ku murongo ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, niyo mahoro yacu, kuko yahinduye y'amacakubiri kuba kimwe, aho mboye cya gisika cyo hagati cyadutandukanye. Yesu nashimwe. Ngo aya maraso ya Yesu, ngo abari kure kera twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Aka nakamaro nshaka ko tuvugana ko kera twari kure. Paulo yandikira Abanyefeso yababwiye ibijyanye n'amacakubiri y'amoko ingena kurwaho n'umusaraba, kuko kera Imana yarobanuye ubwa mbere Abisirayeli, ibarobanuye ubwo nubwo bwari ubwoko bw'Imana bwiharije. Abandi nabo basigaye bari abanyamahanga. Ni ukuvuga Abisirayeli bavuze umunyamahanga ni umuntu wese adaharuwe mu Isirayeli. Ubwo nubwo Imana yaratoranije. Ni ukuvuga Yesu ataraza ko hari itandukaniro hagati ya twebwe y'abantu bose badahuye nk'Abisirayeli nabo, kuko ubwa mbere ngaha twebwe bo bitwa bakebwe, natwe ntitwitwa abakebwe. Icyo gihe kandi twari dutandukanye na Kristo, kandi twari dutandukanye n'ihanga rya Isirayeli. Ikindi naco twari injabuka ku masezerano, bene data. Twari dutandukanye n'Abisirayeli, twari injabuka ku masezerano, nta n'icizigiro na kimwe cyari kihari. Twari dutandukanye na Kristo, ariko urupfu, amaraso ya Yesu Kristo yaradukweze twese, maze acahomvora igisika cyari kidutandukanije hagati y'Abisirayeli n'abanyamahanga. Ndavuga Paulo niwe yabivuze neza, aravuga ngo twebwe intumwa zera, ngo twahishuriwe na mpwemu yera ko abanyamahanga nabo dusangiye ibyasezeranye. Ni ukuvuga Abisirayeli bo bibaza ko agakiza arakiwabo gusa, ariko ntibamenya ko Yesu Kristo amaze kuza
ko ibintu byahindutse, ko natwe bari kure, natwe twakwezwe ku bw'urupfu rwa Yesu n'amaraso yaseseke ku musaraba, twebwe abari kure bose acaradukwega twese tuba kimwe, amacakubiri acarahava. Akamaro k'amaraso n'urupfu rwa Yesu Kristo nuko yakuyeho amacakubiri. Amacakubiri yari ahari hagati y'Abisirayeli n'abanyamahanga yarahavuye, kuko Yesu Kristo niwe mutwe w'ishengero. Ishengero rimaze kuvuka ni Yesu niwe yashize umutwe, kandi niwe yaritanguje umutwe w'ishengero. Amacakubiri rero acarahava. Nico gituma bene data dukwiye kunezerwa n'urupfu rwa Yesu Kristo, kuko kera ngo nta twarinjauka ku masezerano, kera nta bantu twari turi, ntaco twari turico. Kera twari dutandukanywe na Kristo, dutandukanye na Kristo. Kera nta vyizigiro na bimwe vyari bihari, ariko amaraso ya Yesu Kristo aratuzana dushira hamwe. Nico gituma ubu umuntu wese yabatirijwe kuba uwa Kristo kandi yambaye Kristo, mwe ntashobora kuba umunyamahanga, ntashobora kuba umugiriki, ntashobora kuba uwidegembya, ntashobora kuba umugurano, ntashobora kuba umukozi, ntashobora kuba umuntu akomeye, ntashobora kuba umuntu wese abaho, ariko twese turabana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo yaradukweze twese adushira hamwe. Amacakubiri yose yarahari, yose umusaraba wa Yesu warayakuyeho, urayasenyura. Amaraso ya Yesu Kristo yadushize hamwe. Rero bene data, nukunezererwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko yaradukweze aho twari abanyamahanga, aho twarinjauka ku masezerano, ariko amaraso ya Yesu Kristo yaradushize hamwe. Nuko bene data, nako kamaro urumva ko twosangira. Ubu nta numwe w'umwidegenza, haba Abisirayeli iyo bari hose, haba umuntu yoba hambaye gute, haba umuntu yoba akomeye gute, ariko umuntu wese yicishije bugufi, ayo maraso ya Yesu Kristo aramweza. Aho uri hose unezererwa amaraso ya Yesu Kristo, ariko aho uri ufukame, aho uri usaba imbabazi, aho uri unezerwa ko Yesu Kristo ashobora kugukiza, kandi ukozwe ibyaha neza byose. Nako kamaro k'amaraso ya Yesu Kristo numva ko twoganira muri kano kanya. Nuko rero murakoze cyane, umwami Imana bane namwe kandi abongerereze rwose. Hanyuma umuntu wese ahari anezerwe, afukame, asenga Imana, asaba imbabazi, bamusengere mbere kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka dusenge muri kano kanya. Umuntu wese yumvise iri jambo haryumve by'ukuri ko rimuhinduye rwose. Ingene kare twarinjauka ku masezerano, mugabo ubu tukaba turi aba Kristo neza. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Yesu, urakoze kuri iri jambo. Warakoze Yesu, ingene amaraso yawe yaduhinduye akadushira hamwe. Amaraso ya Yesu, ubwo rupfu rwawe rwatumye tutabinjauka ku masezerano, tutaba kure y'ibyasezeranywe, ariko we waradushize hafi. Urakoze cyane, byose turabinezerewe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nuko rero murakoze. Ushaka muze muragira share, subscribe. Mu minsi igiye kuza naho tuzatunganije ibintu neza, niho tuzokora ibintu bijanye n'ibiganiro byiza vyagutse, kandi muze muragira share na subscribe. Murakoze cyane. Nelson Kabura. Hanyuma umwami Imana ashishikare kubana namwe. Murakoze cyane. Yesu abahezagiye. Amen.